Ngike ngabheka ngabuka izihlahla njengoba kuyiwinter nje manje izihlahla zibunile ezinye azinamaqabunga kodwa futhi ngaphinde ngabona ezinye zihlaza nje kahle engazi ukuthi akonakele lutho ngathi ngiyabuka utshani ngabona utshani hey namba utshani bubunile utshani bungazi ukuthi bushile umoya wathi kimi uyabona ke imvelo iyamazi noma iyasazi isikhathi sikaNkuluNkulu ngeke imvelo kuthi ngewinter bese ifuna yona kube yisama kodwa imvelo ithobela isikhathi sikaNkuluNkulu utshani kuyothi mase kuyisama sesibona seqala imvula zina ubona indawo kade zibunile indawo besiyibheka kube ngazi ukuthi lobu tshani bakhona bushile sithi sibone lezi indawo seyiguqukile zilihlaza ngoba imvelo iyasazi isikhathi sikaNkuluNkulu umoya wathi kimi umoya ngcwele hayi into elimaza abantu abaningi ukuthi noma kuyiwinter abantu bafuna ukuthi kube yisama bafuna ukuthi uNkulunkulu ashintshe isikhathi ngoba bona bengafuni kube yilesi sikhathi abakuso kunabantu nje abangafuni ukuthi kube yiwinter bafuna njalo kuhleze kuyisama wathi uNkulunkulu uma nje kanye ningafana nemvelo impilo zenu bengaba yimpilo ezingcono kimi uma beningabukele inyonini ukuthi inyoni ngesikhathi sokuvuka ziyavuka ngoba siyazi ukuthi isikhathi sekuyiso ukuthi zihambe ziyozama ngeke uthola inyoni zindize ebusuku ngoba ziyasazi isikhathi sikaNkuluNkulu asibeka ukuthi zona kumele indize nini isikhova ngeke usithole isikhova i-owl ibhizi indize mini ngoba yadayela ukuthi yona kumele ukuthi indize ebusuku awu madoda uzwe i-owl ikhala ibanga umsindo ebusuku ngoba thina sesajwayela singabantu uzwe ukuthi awubheke labathakathi sebeyangithakatha kanti hayi i-owl le ikhala ngoba sekuyisikhathi sayo sokuthi indize kusebusuku ayi wena awungizwanga so kunezinye ikhathi bantwana benkosi esingeke size sishintshe uma zidalwe uNkulunkulu uma kuyiwinter kuyokuphoqa ukuthi uzame ukuthi uyipositione ngayo iwinter ukuhlale iwinter iziphele ngoba iwinter nayo yadalwa uNkulunkulu konke esiphila ngaphansi kwakho bantwana benkosi kwadalwa uNkulunkulu ake sifunde ukumelana nezikhathi zikaNkulunkulu athi umshumayeli konke kunesikhathi sakho uyabona ke lela verse lela belingeke libe khona ukube belingavumelani nemvelo kaNkulunkulu lesi sikhathi odlula kuso futhi uyangizwa ngithi odlula kuso kusho ukuthi ngamanye amagama awuhleli lapho kodwa wena umuntu odlulayo kuleso simo obhekene naso uyadlula ayi madoda uyadlula uyabona njengoba manje ubhekene nalezi inkinga obhekene nazo kusase isikhathi sikaNkulunkulu siyeze sakhe isikhathi wena nje kulezo inkinga obhekena siposition ukuze makufika isikhathi sakho uNkulunkulu akuthole usendaweni ekahle madoda bengizoqhubeka kodwa nje ake sibheke imvelo ukuthi malini imvula kuyisama utshani buqala buba lihlaza bulalela isikhathi sikaNkulunkulu uma kuqala futhi sengena iwinter utshani bese buyashintsha utshani kube ngathi le ndawo le ishile kanti isikhathi sikaNkulunkulu esadalwa uNkulunkulu konke kunesikhathi sakho